Hari lejong Kat Bamon. Hari lejong Kat Bamon. Hari lejong Kat Bamon. Ka jing truput pat sedang penibor da ka Asam kelam burom shu ya ka jingkran penbai pot hapdeng ka jala Meghalaya pat Asam kalami sakasnong bala khla para jirang kutansi ka Riboy Youth Federation RBOF Western Zone hapo ka jilam uba aktif pator presiden bat uba Running Well Singkli General Secretary Kilahiyar segi benta ka tegisnong halo ka jingyo kubor bak sorgar Asam kelawan si sendon da mauput haki benta jong kasnong bala khla para ka babaro kitip syai kadar bak tei ka caka kidang hap sa Meghalaya laput ten rai be ya kitei ki mauput da ka RBOF pat kinong song snong banpen pau sa ka sorgar Asam ba kitei ki caka kimdei satya ki hok nong kanti jongka bat kumju ru banpen sngo sa ka sorgar Meghalaya ba ka tieng thot thot ya ka jingle don bor jongka Asam Sigmula ini pus. penpra. Ini penpra yun. Ay mo. Penpra. Right, no. Kani kamdei ka jaka juga Asam. Sangkut mat. Kamdei benle jubor justi. Mari cep ay coba mau. Sangkut mat. Hari lejong Kat Bamon. Hari lejong Kat Bamon. Hari lejong Kat Bamon. Ngimsya dalele ro ba ugni posun yang ni naka Asam. Oh, yang tu. Ya, lam ni dah. Hari lejong, Kat Bamon. hari lejong, Kat Bamon. hari lejong. Kat Bamon. To hakwede banyi kum ka seng RBF Western Zone mentakasi layo banwan jurip halor ki benta ba ka Asam hakine ki khap bodar nadu umsur teter syadur ni bari bala khawa syadu bakhlapara ngilayo banwan jurip mentakasi habede ba kejing se put jong ka Asam hakine ki area teden mar kata katau ngina kaliang kum ka seng RBF Western Zone yim bense banwan hi daga jong ka khmat banon pej ya kene ka jaka tingilap sisa ba ka Asam kala le ya kene ka kam ba kala si ya kene ki maput ke jongka namar ba hagjing isa ka Asam kam padai bansi ya menta ya una maput namar balai namar ba ka jing penbe kalanti ha ka jing penbe ka dangdon dendre balai pat ka Asam ka wansi menta ya kene ki pus de namar kata kadau ngina kaliang ka seng ngim bense banwan hiar cha spot ban kondem ya kene ke jingle jong ka Asam habide ba kene ke jingsi jong ka Asam ya kene ki pus kumno kala ban pensisya namar ba ka sarkar India kang patpas jone uput usam balai ka sarkar Asam menta kalawan bensi ya kene ki pus de namar kata kadau ngina kaliang ka seng nginom alat ba ka Asam ko wansi ya kene ki pus de namar kata kadau ngilawan yer resmi ngila rat ya kene ki pus plus sang tangi keturu ya ka kemen Meghalaya balik ke alat ya ka Asam bawon si ini pus namar kadan hajing pendek de namar kata kadau ngina kalian kum kaseng nginom alat daleleru ba kan di jing seput jo ka Asam bakan long ya menta ai da ka Asam Meghalaya kinsi ya put onda ba kapor ke jing pendek kalabiang de namar kata kadau ngakan tujur ya ka sarkar Asam ba kan le banweng no mardor ya kita gipus kenang ba nagaliang jong kisnong bisong ha bodar kumut kila ban decide na ka menta ka jingbit jingbiang jong ka bodar hi bro kawe Nagaliang jongi ngidon mentakasi hapo kanay ka sinong jong ka makapara umsu tetel melang jong ka RBOF Western Zone hadin bengi layo ya ka jing komplain na ki nong song sane ngidap syar ka jing sosi hakabaka sarkar Asam kala le jubor justi ya gini ginong song sinong claim da pesu igi khlum chip kaba kini ki tresnong hangne kidon katkum gajing kwa ka jongki tingin ngalang ga jongi ngi pen i bangim support ya ka sarkar Asam halor jong gane gajing le matla ka jongka namar kata kum ginong elam claim da penslam ngila hiar mentakasi bat ngila lap sisa kum baki pai ba kila ujor sengi kaseng ba kila don gini ki jing si tap put jong ka sarkar Asam kaba lalong sya kaba palat namar kata nagaliang jong ngi kum kaseng ngila sim ya gawai garai bat kata kalong ban penpai igini ki put ki baki kilasa kum gadak jong jing persya ya ka sarkar Asam de nagaliang jong ka RBOF Western Zone kan yai don ringkat bat kinong sinong nation bat CNC nagaliang ka NGO ka RBOF nginom island bahkan yai Asam bat naka Asam ro CNC nagaliang jong nginom sin naki